Meghalaya State Women Commission MSWC kalap bakadon kejingle sting bat kejingle bamsut nyau ki pulen kepala lam sya kejingja sya peniap ki habrit sipara halau jong kpa nongra menhaka laifo terik jumang arajar arpuar ka kong pi dalia toy chairperson ka commission kalaong bahaka arpnyo terik jumang arajar arpuar utei kpa la syo ya kami jengki hasurok hakapor step bat kani kala penlong ya katei golong kami ban phun yo headline number bat ki pulen kiladap tep bau new brew ju syo man kapor ya katei ka kurim jong u ong baki pulet klam dele bat kim sut nyau ya kejinge ki brio ki bawan pan jingaram halor kani ka kong pi dele toy kalau ong baka commission kan pha jing tho so menteri kampo i ka sarkar sala nila la ba kadon ka jingle sting ka jing sut nyau na ka liam jong ki pulis namar ba ka yang ni tingi shimbai ka ni ba ka ba ka lai peltrik ka chia ka tu ka kam ka chia ka tu ka jing chia ka sinosi kan bahaka apa nyautre benai mi kecil pat kecing cia ka ba utu ulok usyo ya ka hasro kapon step kapon bakal tre kira phone ni kene helpline bat polis kreatif bat bahaka kecing kendo jangan kecing kendo jangan bat polis ru polis kitip ba unni udei uba kamde kesien ke benengkong udei ke bala cuci atek berapa? Di hendak iklim le ayah. Di kelibar orang high isin baik pada kapuliang negara yang jangan polis department. Ka nesting kan sutniau ya ka jing jong kini ki breu ki bawan ni ke ban ni jing lam jong. Nginom la ban le mengi. Ngim don ke bor ka bangin ong. Kem ni kata tam ni la ban tho Bahkan kedoni ke wei cepat lagi thok menginam ni ya ke begin aja home minister. Bala lagi aja home minister bat ngin la robat ai ko pisu DJP ya ke ni ke ba ya ke ai ke badai ban le bakat kum ke finding jong. Haba pentip sapang ke cingtokit hadir ke commission ya ke bor pulet harja police station kalau ong babaro kawan hi syaka cingbam simkia bat benrap ba onum dan satya ki ban sulit kai sya police station klam ka kam. Relat kata ro kagaba mi khon hadir ni ke officer ni kredi. Ya kalai ni ya sai kita berapa nama kadang wan ya kata kabakim kitkia kawan ya kata kabakim sunyo kawan ya kata kabakan kilong insensitive ya ka plight of kini ki bawan ciki but menen ga to kabang ya kran lai bat polis tengah la kham kran tengah nama ngong ba andam di ban let gas po police office dadam dei badan kakak kam dei tu kan sia ka ban cui lai rung ban lai ni ya bagi breu bra poi sipo police office peniba kedan kecil tak kidai ban simkia ka chairperson kalau ong ba om tang ki pulet hendai ki pai ba bun sien ki kensting ye ki kam silok pat kim ju kham smart hiru bantu kelar ke wei ke dei ke ne ke ba dei tang ki polis pat ki pai ba ro alam jadi ya syok silok kam silok kedai kan deh, pandang janjin jansen ya sekian balaya aku tu keteh besok lok siap ingin dan dia kata kabar sekian bandai sekian aku berinterfere di polis tu imat kita ni kata kecil sekian apa kekam silap fi ya kabam dai bandang bat ndai hitam polis bam dai bandang aku tahu ni pai baru bayo bela dan bersiasat atau dai silok dan dai sikun lok dong ni dai bandang Yarap tambah ke cinglong hi ke inang kesalam kalau baik bah aku cuk nama kata kesini ke baka syasyo kata kalau hasuro hakapor baka like tray mastem tam ke bayo isudam dan bayaram